Reka mbifurize igitondo cyiza rero cyo kuri wa gatandatu ku itariki ya 21 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2025. Twizere ko mwaramutse neza, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Munyemerere mbageza amakuru azindutse avugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ingabo z'u Burundi zigera kuri 300 bivuga ko zamaze kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo, aho zije gufatanya na bagenzi babo nyine mu rugamba rugendanye no guhangana n'umutwe wa 23. Ni urugamba rukomeje gutuma abaturiye mu bice nka za Bukavu bakomeza gufatwa n'ubwoba, nyuma y'uko batekereza ko intambara ishobora kongera gufata indi ntera, bigatuma benshi basiga ubuzima. Ni intambara kugeza amagingo aya ngaya byemezwa neza yuko ikomeje gutuma ibihumbi by'abaturage bahunga cyangwa se bagata ingo zabo, ku buryo benshi bakomeza kwifuza yuko amasezerano y'amahoro ashobora kuba yashyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kugira ngo bahagarike ibigendanye n'iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera. Iyi ntambara ikomeje guhindura isura mu gihe kugeza ubu ngubu rero hano muri Kivu y'Amajyepfo ubona yuko urugamba ruhari, haba ku ruhande rw'umutwayi 23 ubona yuko bafite gahunda ndetse n'intumbero ikomeye cyane yo kugerageza gushaka gufata ibice bigiye bitandukanye byiganjemo umutwe wa 23 ushaka kwigarurira za Uvira, ariko bikaba byarananiranye bivanye no kuba ingabo z'u Burundi zikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane, mu gihe byemezwa neza yuko mu gihe iyi Uvira yafatwa by'umwihariko byaba ari akaga gakomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye byano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugaragara. Hanyuma munyemerere nababwiye yuko kandi igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje guhabwa intwaro ziremereye cyane ziganjemo ibifaru. Ni amakuru yashyizwe ahagaragara na African Intelligence, amakuru acukumbuye nifuza ko tuza kwibandaho cyane mu buryo bukomeye cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye hano kuri Bijou TV, twizere ko mwaramutse neza, mukomeje kugira ibihe byiza. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, reka nkubwire ngo urebe munsi gato iyi video kandi handitse subscribe, ufungure no kunzogera, kandi like, utanga igitekerezo. Ibiganiro byacu n'bisangize ku nshuti zawe, tukibanda ku makuru agezweho aragaruka ku mutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemera rero nkubwire yuko rwose ngushuje ndetse nanakwifurije igitondo cyiza kuri wowe unkurikiye uri hano mu Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, murasaza bw'u Rwanda, iburengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, n'abandi mudukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma abandi mudukurikira muherereye i Bwotamasimbi, namwe mbifurije ibihe byiza ndetse nanabifurije kumererwa neza cyane. Abandi muri ko muradukurikira kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye, ubwo ni mu bihugu bya kure, mbifurije amahoro y'Imana cyane. Nyemera rero by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangirira hano muri Kivu y'Amajyepfo. Bamwe mu begereye ibi bice bya za Bukavu ndetse na za Uvira bivuga ko bongeye kubona abasirikare bagera kuri 300 b'Abarundi bakomeje kuza biyongera ku bandi bakomeje kurwanira muri kino gice. Bivuga ko hano muri Kivu y'Amajyepfo rero hakomeje kubera intambara ikomeye cyane mu buryo budasanzwe, ku buryo abatari bakeya bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Bivuga ko uko ingabo z'u Burundi zikomeje gusatira imijyi irimo nka za Bukavu ndetse na Kavumu, ariko bakomeje kuzana n'umundi mubare munini w'abasirikare, aho kugeza ubu hari ubwoba bwinshi bwo kwintambara ishobora kuba yakomeza gufata indi ntera ndetse ikaba ishobora kuba yahindura ibintu. Amakuru atugeraho muri uno mwanya rero ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko ibikomeje kugaragara byose biteye impungenge ndetse n'inkeke ku buryo budasanzwe. Abakurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rero bakomeza kwemeza neza yuko iyi ntambara ikomeje guhanganisha umutwe wa 23 ndetse n'ingabo z'u Burundi n'uruhande rwa leta ya Kongo ikomeje gufata intera, mu gihe umutwe wa 23 ukomeje gushakisha uburyo wakwigarura uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi ku ruhande rwa leta ya Kongo n'Abarundi bo bakaba bashaka kwigiza umutwe wa 23 inyuma. Kugeza ubu rero hari ubwoba bwinshi nyuma y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kugaragara byibasirwa mu birindiro by'umutwe wa 23, aho bashaka kwirukana muri za Bukavu ndetse na Kavumu. Amakuru atugera akomeje gutangazwa ku mbuga zimwe na zimwe zigiye zitandukanye zandika amakuru agendanye n'intambara ibera ku butaka bwa Kongo, bashimangira yuko ingabo z'Abarundi ndetse n'Abazalendo baba baramaze gutanga amasaha agera kuri 48 mu rwego rwo kugira ngo babe baramaze kuva muri biriya bice, ariko kugeza ubu ngubu amakuru atugera akaba avuga yuko ngo nabo badashaka kuva mu bice byamaze kugenda bafata nk'uko bigaragara.
ni muri urwo rwego rero ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwa gisirikare bakomeje gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo batange umusada ndetse n'ubufasha bukomeye cyane mu bigendanye na gisirikare. Nk'ubu tuvugana amakuru atugeraho dukesha ikinyamakuru cya African Intelligence yemeza neza yuko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa ari bigendanye cyane cyane n'iyi ntambara ikomeje gushyirwamo imbaraga mu buryo budasanzwe, aho kugeza ubu ngubu byemezwa ko hakomeje gushakishwa ibigendanye n'ibikoresho bya gisirikare. Abakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo rero bo bemeza neza yuko ubu noneho Kongo irimo gutanga ibifaru biremereye cyane bidatorwa n'amasasu byaguriwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyuma y'amasezerano bagiranye azarangira mu mwaka utaha w'imbere wa 2026. Aya masezerano rero agenewe cyangwa se azatuma FARDC ikomeza guhabwa bimwe mu bikoresho bya gisirikare. Reka twinjire muri iyi nkuru icukumbuye cyane ikinyamakuru African Intelligence gisanzwe ari intiti cyane mu kwandika ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'izindi nkuru zicukumbuye zigendanye na politike hano mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amafoto yashyizwe ahagaragara cyangwa se yakomeje kugenda yandikwa ashyizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana ingabo za Kongo by'umwihariko ziri mu ibifaru bidatoborwa n'amasasu, ubona yuko kandi byesitayeho n'imbunda hejuru by'umwihariko ziri hagati y'ebyiri ndetse n'eshatu nk'uko bikomeje kugaragara, ubona ko ari ibifaru bigezweho. Ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kirimo kwakira ibimodoka bya burende birenga 100, kikaba kiri guhabwa kandi kiri kuzihabwa na sosiyete ya International Golden Group yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. African Intelligence ivuga yuko ziriya modoka z'intambara zidatoborwa n'amasasu rero zatangiye gushyikirizwa imitwe y'ingabo itandukanye mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo izihanganye na M23, ubwo ni murasazo nyine bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitangazamakuru kinavuga ko kandi nko mu ntangiriro z'uku kwezi gushize rero kwa Gicurasi burende zibarirwa muri 30 zo mu bwoko bwa Kasera ya kabiri zageze muri RDC zinyujejwe mu cyambu cya Matadi giherereye mu ntara ya Congo Central. Izibarirwa by'umwihariko muri 10 muri zo rero ngo zahise zoherezwa byose i Lubumbashi by'umwihariko aho mu ntara ya Katanga zihabwa abasirikari bo mu mitwe idasanzwe irinda Perezida Repubulika by'umwihariko mu mitwe ibarizwa mu kigo cya gisirikare cya Kimbembe. Izi burende kandi byitezwe ko zigomba kwagura umubare w'imodoka regiment ya 13 y'ingabo za RDC zirwanisha ibimodoka by'intambara zisanzwe zikoresha. Ingabo zahawe kandi ziraburende nizo zisanzwe rero zicunga igice cya Katanga muri iyi minsi gikomeje nacyo kurangwamo n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke, ibibazo by'intambara y'imitwe yitwaje intwari ikomeje kugenda ihagaragara. Bivuga ko hagaragaye ubwiyongere bw'umutekano muke cyane kubera imitwe yitwara gisirikare nitwaje intwaro nyene nka mayimayi by'umwihariko imaze igihe kandi mu mirwano n'ingabo za leta. African Intelligence navuga ko kandi impamvu nyamukuru ya RDC yeguze ziriya burende muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ari ukugira ngo zongerere imbaraga ingabo zayo zihanganye na M23 murasazuba bwa RDC, aho uriya mutwe kandi ugenzura ibice bitandukanye birimo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iyo muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC yakiriye ibifaru rero bya mbere bya Kasera ya kabiri muri Mutarama uyu mwaka, ibibarirwa muri 50 muri byo rero byahise byoherezwa mu mujyi wa Kisangani ndetse na Kindu ho mu ntara ya Chopo na Mainema, ni mu rwego rwo kongerera ubushobozi ingabo ziriyo zisanzwe zikorera muri ibyo bice. Iyi mijyi yombi kandi irimo brigade zihuriweho n'ingabo zo mu mutwe w'abasirikare barinda Perezida Glad Republican n'abakomando bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe bazwi nka Brigade Gepland. Mu gushyingo kwa 2024 kandi nibwo Leta ya RDC yashyize umukoro ku masezerano na sosiyete ya International Golden Group by'umwihariko mu masezerano yerekana kuyigurisha intwaro. Muri ayo masezerano kandi azarangira umwaka wa 2026 impande zombi zumvikanye ko Kinshasa igomba kwishyura miliyari 70 z'amadolari ya Amerika nk'uko miliyoni 70 z'amadolari ya Amerika igahabwa za burende zigera ku 160 za Kasera ya kabiri zirimo imbunda zo mu bwoko bwa Canon D20mm ndetse na mitrailleuse D12-7mm. Izi ni zimwe mu ntwaro rero zisanzwe zizana n'izi burende zifite ubushobozi bwo kuba zarasa mu ntera ndende cyangwa se mu ntera ya kure, ubundi zikaba zakoreshwa mu gihe burende irimo kugenda nk'uko bigaragara.
amakuru akomeje kugenda tugera rero muri kano kanya akaba agaragaza neza yuko iyi ntambara ishobora kuba yafata indi ntera. Witegereje neza ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uhita ubona yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, kuko nk'ubu tuvugana mu minsi mike ishize nibwo FARDC i Kinshasa hagaragaye ibindi bikorwa bitandukanye, ibikorwa byaje gutuma benshi bibaza ibikomeje kugaragara. Amakuru atugera rero ashimangira yuko rwose ibi bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru bishobora kongera kugaragaramo intambara mu buryo bukomeye cyane, kuko kugeza magingo aya ngaya hakomeje kugaragara icyo twakwita kwitegura gukomeye cyane. Abegereye FARDC bavuga ko iherutse no guhabwa indege ebyiri za gisirikare zishobora kubafasha. Tugaruke mu kanya.